I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Yes, hari ini kita bersama anak tim Isoriasan yang telah final Mas Putri. Nah, ini nggak bisa berenang. Gak renang lu, ngapu. Ngapu. Ah, lomba renang. Benang lah lombanya sana. Perpanjang waktu 2 kali. Jadi ini refreshing lah ya. Tadi malam siapa? Kenapa? Bila siapa? Diana. Kenapa? Kenapa paling lama nangis ya? Siapa yang Nah, ada paten itu Nur. Lagi. Jangan melek dalam kolam. Merah matamu nanti. Oh, si boy itu, si boy. Boy anak sungai. Awas, Dek. pemain bawah kan? Enggak, pemain atas. Pemain atas. Pemain lama nangis kenapa kok nangis? Sudah ke menit terakhir kalah. Tinggal 2 menit lagi. Lu sempat leading kan 2-1 kan? Iya. Colongan 1. Iya. 2 kan? Dia kiper. Hah? Dia kiper. Nomor depan kan? Nomor berapa? Hah? Nomor berapa? Nomor punggung berapa? Nomor punggung 14. Udah leading gua. Nangis dia. Iyalah orang gua udah mau habis selesai. Colongan 1 ya. Dia 3-2 sekarang. Penalti siapa penalti? Nanti Kak Cebok. Ini. Hah? Tendangan bebas. Tendangan bebas Bapak, ada nih, bagus. Yang penalti terakhir, yang hasil vol 6, Alah, yang kemarin. hukuman terakhir. Bapak lah. Tendangan bebas. Iya. Iya. Kak Cebok jauh. Bukan tendangan bebas. Penalti loh, Dek. Penalti gol. Iya. Yang akumulasi apa? Yang gol. Iya, penalti gol. Bukan jauh. Oh itu bukan kayak penalti biasa ya? 6 meter. Kau juga itu kan? Tapi kau udah 2 gol. 2 gol. Iya lah dia. Tendangan bebas sama apa? Ini yang bisa juggling itu ya. Nah, siapa yang jago? Ini yang jago. Muregar kan? Iya. Mana rumahmu? Tentang. Di rumah Jenal nggak? Pak Jenal? Kau jalan apa? Jalan Randu. Oh, jalan jambu. Jambu, Randu. Boy. Lihat loh. Sini kau dulu. Si boy. Kalau kok nangis Bapak, nangisnya dalam hati. Karena sudah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Itu kau ada 3 kali Pak itu. Terus yang nggak siap, Bapak lupa itu. Yang umpan dari temannya hanya di gitu. Ah, itu maklum kenapa? Tenaga kita udah habis. Tapi lawan juga habis. Mereka itu udah putus asa loh. Putus asa.
Tapi ada si boy semalam itu 3 kali bapak itu. Kenapa kau kontrol? Tenaga udah habis. Itu di daerah depan gawang itu kalau memang dapat gitu first time aja. Sirkulasi, kenapa gitu dengan sisa tenaga yang ada. Pengalaman tuh boy. Kau udah kalian cuma luar biasa kan itu. Udah berusaha saya Medan itu. Akhirnya bumak, tahan bawah, hiper apa, itu sasar, ya kan? Sasar itu. Kan ada yang datang kamu anak SMP itu kan? Nggak tahu, Pak, kami udah gini kan? Gila ngapain orang ini? Cuma itulah. Kalau ada rezeki itu urusan Tuhan, Bapak bilang kan, nggak bisa dilawan. Upaya kalian itu, cuman ada teknis-teknis yang harus kalian catat. Ini tingkat apa Pak? Nasional, provinsi? Liga Nusantara. Liga Nusantara. Ini Yang menang ke nasional ya? regional dulu ke Palembang. Habis itu baru dari lolos Palembang, itulah yang main apa yang di Indosiar? Liga Pro. Hah? Liga Pro. Liga Pro. Selangkah lagi. Nasional ya? Jadi kesana Kinantan ya. Kinantan itu dah. Ini kan Gabungan itu. iya, klub ini kan klub apa? Iya. Klub gerilya ya kan. Mereka ada klub yang di Jambi, pemain udah kayak tim Sumatera, kayak timnas lah, kayak tim Sumatera Utara kan. Lain kan yang dibina dari kecil, dari awal gitu. Bedanya di situ. Ini 2019 juara 2 kan? Ya, kan? Si Boy udah main? 2019 juara 2. 2020 ya? 2020 semalam. 2021 yang juara 3. Sebelum ini? 2018 juara 2. 2018. 2019 Juara 2. Enggak, kalau di 8 besar atau penyisihan. Oh gitu? 2021 Di juara enggak? besar. Makanya Cina kayak kena kamera. Dah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
stable. Oh